Ako uzmemo u obzir centar grada, nemogućnost parkiranja vozila, nemogućnost koordinisanja svim onim što jesu gužve, pa onda nekada i pauze u radu i tako dalje i tako dalje. E sad, postoji jedna kategorija vozača kojima je to olakšano, to su one na 2 točka, dakle biciklom, pa onda mislim da se i na taj način nekako skrati vrijeme čekanja, ali u svakom slučaju bili na 4 ili 2 točka, definitivno da je mnogo lakše iz fotelje klikati i završiti sve te obaveze. Pričamo u narednoj minutima o saobraćaju, pričamo o biciklizmu u Podgorici. Dakle, bilo je ideje da Podgorica bude druga Ljubljana, bilo je ideje da ovo bude jedan zeleni grad Evrope u kojem ćemo svi koristiti bicikla mahom i stizati s tačke A do tačke B na vrlo lak način, ali svaka ideja najčešće u stvari ovdje kod nas ima neke mane. U čemu se ogledaju najčešće kada pričamo o biciklističkim stazama i šta će se događati u narednom periodu s obzirom na to da je najavljeno da postojeće staze će biti uklonjene. Razgovaramo sa predstavnikom biciklo.me. Dakle, Dejan Tovčević danas sa nama. Dobrodošli. Bolje vas našao i uvijek vas dobro nađemo ovdje. Hvala na tome i mi se uvijek radujemo vašem dolasku. Ono što bih voljela da odmah na početku kažemo jeste da je biciklo juče proslavilo svoj rođendan. Dakle, 10 godina postojanja. To je jubilej, lijep i eto čestitke i želje da u nastavku funkcionisanja i rada budete još bolji. Hvala vam. To je naša prva decenija, tako da smo još uvijek mladi. Dosta toga smo činili za tih 10 godina. Trudili smo se, radili smo se, volontirali smo. Mogu reći da to nije samo rođendan nas koji smo, to neki najveći aktivisti koji se možda poklanjaju najviše svog slobodnog vremena, već je to praznik svih ljudi koji dolaze na naše kritične mase, koji učestvuju u našim okruglim stolovima, u svim ostalim našim dešavanjima. I ne samo njih, čak i ostalih ljudi koji žele bolji grad, udobnije mjesto za život i tako neki kvalitetniji život. E sad, pričat ćemo o drugim gradovima i modelima koje bi Podgorica mogla da preuzme ukoliko uzmemo u obzir njen položaj i ravnicu i širinu koju ona posjeduje. Doduše, sve je više upitna ta širina ulica ako uzmemo u obzir broj vozila koji struje svakodnevno njima. Ali eto, pomenuli ste dakle da ste zadovoljni generalno kako je tih 10 godina rada proteklo, odnosno postojanja. Na što ste najponosniji? Moram reći da sam najponosniji na ljude koji učestvuju u svemu ovome. Tako da, jer smo bili neki, i dalje smo naravno, beskompromisni borci za bolji grad, za kvalitetniji život. Mi ne odstupamo, dakle, ni od različitih politika koje se sprovode u ovom gradu, koje se menjaju s vremena na vreme, u čitavoj Crnoj Gori ili bilo gdje drugo. Čak i regionalno smo prepoznati kao takvi i mislim da smo puno postigli samim tim našim stavom. Na drugu stranu što smo uradili neke stvari koje su, na primjer, napravili smo 80 puta, što morate priznati da je jedan ovako prilično značajan broj u Crnoj Gori, a i šire. 80 puta smo napravili neke naše kritične mase, bezbroj različitih dešavanja. Uticali smo na legislativu, na neke različite planove koji se tiču urbane mobilnosti i tako dalje. Tako da smo negde neki pregaoci koji ne odustaju od toga i siguran sam u to da ćemo i dalje nastaviti tim tempom, a možda i još i jače. Dakle, grupa ste entuzijasta, možemo slobodno da kažemo, koji od starta, kada su počele obilježavanje prvih staza u Podgorici, pohvalili, obradovali se, ali i odmah stavili do znanja da sama ideja nije bila najkvalitetnije realizovana. Ovih dana se priča, dakle, riječ je o vršiocu dužnosti sekretara Podgoričkog sekretarijata za saobraćaj, gospodin Ninoslav Kaluđerović, koji se izjasnio da će sve staze u Podgorici biti uklonjene, i onda će se raditi na tome da budu napravljene nove koje će biti kvalitetnije. Koliko ljudi iz bicikla, kao neko ko je stručan u toj oblasti, uopšte, koliko se čuje vaš glas u idejama i u pravljenju nekih novih planova? Prvo bih vas ispravio terminološki. Dakle, on je govorio o biciklističkim trakama. Trakama, dobro. I te biciklističke trake, to se odnosi na biciklističke trake koje su napravljene tokom epidemije COVID-a. To su neke pop-up staze, to je trake, koje su napravljene u mnogim gradovima, samo što za razliku od Podgorice. U tim gradovima su one ostale kao trajne. Tako da imamo danas gradove
kao što je, na primjer, kažemo, Sevilja, koja je za 2 godine napravila 130 km biciklističkih staza, traka i tako dalje. Da ne pričamo o Parizu, Londonu, tim nekim velikim gradovima koji su se odrekli ogromnog dela automobilskog saobraćaja u korist biciklizma, u korist aktivne mobilnosti, što se odnosi i na pešačenje, i na mnoge druge načine transporta koji su povoljniji, čistiji i bolji za njihove građane. Dobro. Što se tiče ovih traka koje smo pomenuli... Gdje su one u Podgorici? Pa one se nalazi, imamo jednu na Zabilu od Krivog mosta, pa gore na Zabilu, pored Zabilske vektre. Druga se nalazi u ulici Kralja Nikole, od ekonomske škole do hotela Crna Gora. I treća je, gdje je treća? Da, kod sportskog centra. Dakle, riječ je u stvari o onim dijelovima biciklističke staze, ajmo reći, koja je na ulici, zato se i zove trakom. Da, da. Ali to nisu kratke relacije. Pa to su relativno... Koliko će to promijeniti u stvari vožnju biciklista, bezbjednost i ostalo? Pa to je direktan atak na bezbjednost biciklista u saobraćaju. Jer biciklistička infrastruktura zaista i postoji radi bezbjednosti biciklista u saobraćaju. Ovo što planira glavni grad, da uklonite biciklističke trake bez adekvatne zamene, jer postoji neki dogovor sa njima da će to zameniti odgovarajućim biciklističkim stazama. Mi ne vidimo kao dobru stvar iz prostog razloga jer ne pružaju nikakvu alternativu. Jer te staze o kojima govorimo nisu ni na vidjelu nigde. Niko ih ne pominje i ne znamo kada će se desiti, da li će se uopšte desiti. Ali gospodin Kaluđerović je rekao da će biti uklonjeni, pretvorene u staze, ali nije precizirao kada će to biti učinjeno i pozvao građane da se strpe u narednih 10 dana maksimalno od tog dana. Pa to je, evo, sad da vam kažem, nemoguće napraviti biciklističke staze za 10 dana iz mnogo tehničkih razloga kojim je to uslovljeno zbog razloga vlasništva zemljišta, iz razloga projektovanja i tako dalje i tako dalje. Tako da ja čisto sumnjam da je to moguće, kao što i sumnjam u njegovu izjavu da su vršili brojanje biciklista i da su ti neki rezultati njihovog broja ako minorni, jer gotovo svakodnevno sam na tim stazama pa vidim više ono nego što su oni izbrojali. A gdje se broji? Ne znam gdje se broji. Gdje se stane pa se broji? Pa ne znam, to je bolje njih da pitamo, jer tamo kuda se ja krećem, ti rezultati su mnogo drugačiji. Hajde da se vratimo pozicije bicikla.me, odnosno vaše organizacije, kada pričamo o planovima, kada pričamo o strategijama razvoja i svega onoga što uključuje, dakle, i znanje i iskustvo, jer, eto, svjesni smo svi da infrastruktura je nešto što je važno i ta bezbjednost sigurno među najvažnijim stavkama. Koliko ste se pitali onda kada su se pravile staze, odnosno organizovao saobraćaj po tom pitanju i koliko danas, evo, najavljeno je u stvari da će biti napravljena i stručna komisija kako bi se u bliskoj budućnosti realizovalo pitanje biciklističkih traka i staza na kvalitetniji način. Jeste li vi dio te priče i u kolikoj mjeri? Da vam kažem, mi imamo predstavnika u toj komisiji koju je formirao glavni grad, međutim, glavni grad se ne pridržava toga, upravo iz ovih razloga koje smo malo prepomenuli, jer upravo je dogovoreno da će se te biciklističke staze ukloniti kada im se nađe adekvatna zamena. Dakle, adekvatna alternativa u smislu biciklističkih staza. Sada, pošto mi to nemamo, dakle, vidimo da se odustalo od tog dogovora, tako da, eto, malo je to sve neozbiljno u svetlu svega ovoga o čemu govorimo. Govorimo o mnogo čemu, je li tako? Kada pričamo o biciklizmu, to nije samo stil života. Evo, mi gledamo fotografije sada, recimo, i u ovom trenutku sada, dok još postoje ove trake, one se baš i ne poštuju. S druge strane, ideja o Podgorici kao biciklističkom gradu je nešto što se ljudima koji su, ajmo reći, ekološki nastrojeni i koji vjerojatno nisu nervozni toliko, i dobra ideja. S druge strane, evo, ovih dana kada se priča o pomjeranju staza i traka i ukidanju, nekako je ponovo došlo do izražaja da veliki broj građana još uvijek nije shvatio šta je ideja. Makar u komentarima. Znate kako, kad pogledate društvene mreže, kada pogledate komentare na različitim portalima, u medijima, vidite da oni čiji je to posao da urede
naš grad i ne samo naš grad, nego sve naše gradovi i državu u tom smislu su negde promašili su, dakle nisu odradili svoj deo posla na način kako je to potrebno. Dakle, potrebno je objasniti građanima zašto, čemu biciklističke staze. Da je potrebno promijeniti čitav koncept saobraćaja. Jer evo, u Podgorici imamo 115.000 automobila, a svedoci smo da nema mjesta za toliko automobila. Dakle, mora se promijeniti čitav koncept. Tako da smo pre 3 godine glavni grad u saradnji sa oko 50 stakeholdera različitih napravili smo plan održive urbane mobilnosti, koji vidim da se danas nekako zaobilazi i niko više ne priča o njemu, ali to je plan koji može da dovede ovaj grad negde na neki podnošljiv način saobraćaja, gdje ćemo svi biti zadovoljni, gdje će biti mjesta za korisnike automobila, za pešake, za vozače bicikala i najvažnije što je u tom planu je da imamo adekvatan gradski saobraćaj. Također smo svjedoci da se nešto radi po tom pitanju, ali smo još mi baš daleko od te zelene grane u gradskom saobraćaju da bi se tako lako mogli odricati pa makar i tih minornih biciklističkih traka koje faktički nikome ne smetaju ni u čemu. Izvinjavam se. Osim nekim ljudima koji smatraju da je to uzrok gužvi u Podgorici. A to nije tačno. Ogroman broj automobila je to i na prvom mjestu što je glavni grad, po mom shvatanju, glavni krivac, što nije uspeo da spreči bespravno parkiranje bilo gde na svaki način i gde ljudi jednostavno ostave automobil i zauzmu ulicu u onim špicevima gde se ne može njih proći i svedoci smo svi toga, ja mislim. I to je jako, jako dobro. Da. Sad, ono što bih voljela da prokomentarišemo, dakle, kroz prethodni mjesece izvještaj Europske komisije o Crnoj Gori prilično komentarisao sa različitih aspekata, od ljudskih prava preko funkcionisanja nauke, školstva i tako dalje, do toga da kada je oblast saobraćaja u pitanju, jasno je naglašena obaveza da se crnogorske vlasti odlučno posvete postizanju održivog i zelenog transporta. Dakle, to je ono o čemu pričate. To je ono o čemu mi već 10 godina pričamo. Ne treba da Evropska komisija da nam kaže šta treba da radimo. Mi to vidimo, mi imamo ljude koji prepoznaju to, ali je potrebno i donosioci odluka to da prepoznaju. Ajde da pogledat ćemo i naravno dok razgovaramo slike, odnosno video materijale, kako je to u svijetu, kako je kod nas. Ono što je jedan dio vašeg rada i funkcionisanja je upravo i regionalna komunikacija, ali i na mnogo širem nivou. Novi Sad ste negdje prepoznali kao grad koji bi mogao da bude primjer dobro organizovanog saobraćaja. Novi Sad nije loš primjer, ali recimo najbolji pandan Podgorici je Ljubljana, jer približno je slična orografija, to je sličan je teren, broj stanovnika je sličan i tako dalje. Mislim da je Ljubljana negde najbolji pokazatelj gde mi treba da dođemo. Treba li nam prvo status Novog Sada da bi došli do Ljubljane? Naravno, ne možemo odmah doći. Zato sam prvo do Novog Sada. Šta su u stvari to oni uspjeli da organizuju u svom gradu, što bi možda mi lakše mogli dok ne dođemo do tog stadijuma da se možemo porediti sa Ljubljanom? Znate kako, sve ono što mi zagovaramo, evo, godinama kada bi to primenili, mislim da bi se ovaj grad, da bi ušao u neku zonu nekih solidnijih gradova za život. Međutim, ove saobraćajne gužve su postale toliko jedno opterećenje i toliko utiču na naš kvalitet života da je to prosto neverovatno. Svi smo svedoci toga, ali ako želimo nešto bolje da se desi, da imamo neke bolje uslove za život u ovom gradu, moramo biti svi spremni na promjene. Ne možemo očekivati da će neko uraditi nešto za nas. Tako da mi moramo koristiti gradski saobraćaj, pešačiti, koristiti bicikl, smanjiti upotrebu automobila na minimum. Naravno, ne možemo ga izbaciti u potpunosti, ali je... Evo, ja sam došao ovdje automobilom i sam došao biciklom, jer prosto u nekim situacijama ga moramo koristiti. Ali negde moramo sami da se osvestimo o problemima čiji smo mi deo. Znači, svaki učesnik u saobraćaju je deo tog problema. Ako pričamo o svijesti i o interesovanjima građana, šta je najčešće uzrok iz komunikacije sa njima? Zašto se češće opredjeljujemo za automobil u odnosu na biciklo? Evo, mi smo imali od strane glavnog grada i lijepe subvencije, za kupovinu i bicikala i trotineta. Tako je. Znate kako,
Evo, sada ću vam reći, ispričat ću vam jedan događaj koji je interesantan i vrlo je vezan sa to sa aspekta pešačenja. Prijatelj koji radi u centru grada, živi na Draču, mi se žali kako kada pada kiša je prinuđen da ide automobilom na posao, koji je svega, 5-10 minuta od njegove kuće, iz razloga što ne može da prođe peške, jer su svuda bare, automobili prolaze, prskaju ga i tako da čovjek nije u stanju da 8 sati sedi mokar u kancelariji na svom radnom mjestu. Dakle, mnogo toga mora da se uradi da bi mi naše ljude pogurali na aktivnu mobilnost. A ta aktivna mobilnost nije samo, ne popravlja samo naš način života. Bivamo zdraviji, okolina biva čistija. Buka se smanjuje, manje je otpada. Dakle, sve ono što bi mi želeli i što imamo u svim nekim našim agendama, u svim strategijama bi sproveli na taj način. A je li se vama čini da se trenutno ta priča generalno, da ona stagnira? Da smo imali taj period jedan u kojem se krenulo aktivnije i jače, a kako sad ovu situaciju komentarišete? Pa ja ne mislim da stagnira, mislim da idemo korak unazad. Jer znate šta, kada izgubimo deo toliko malene biciklističke infrastrukture, pa kada oduzmete i ovu mrvu o kojoj upravo pričamo, to je veliki korak unazad. Jer opet se vraćamo na onu alternativu. Ok, uklonite to, ali dajte alternativu ljudima koji žele to da rade. I onda, izvinjam se još jednu stvar, i onda se negde i mediji, pa negde i pojedinci okrivljuju bicikliste zašto ih nema dovoljno. Ali to nije njihova odgovornost. To je odgovornost upravo onih koji donose odluke o biciklističkoj infrastrukturi. Jer evo, ona se gradi recimo 7 godina i nismo baš predaleko stigli. Pa to sam htjela da vas pitam u stvari. Nemamo viziju kako će ona izgledati u konačnici. Dakle, kada budemo završili sve to, to će izgledati na taj način i to će tako funkcionisati. Ne, sve se radi ad hoc, sve je nešto polovično se radi, loše je projektovano, slabo izvedeno, nikako se ne održava i tako, dakle, rezultati su evidentno. Mi smo vidjeli fotografije i mislim da ćemo ih vrlo brzo ponovo vidjeti. Nekih vrlo specifičnih detalja na ulicama koje spadaju upravo u trake i u staze biciklističke. Dobro, jeste, ovo su automobili na stazama, a s druge strane imamo i vrlo čudno oblikovane i obilježene staze. Koju rutu preporučujete, recimo, da nekoga ko želi da vozi recimo nekih 30 minuta? Da li u Podgorici on ima od tačke polazne do te tačke druge B, da vozi stazom obilježenom, osiguranom, bezbjednom po vozača? Znate šta, ova biciklistička infrastruktura koja se pravi u Podgorici i u drugim gradovima, ona je predviđena kao vid transporta. Dakle, to je ravnopravan vid transporta kao vožnja automobila. Da, ona bi morala biti konstantna, je li tako? Da, naravno, ona bi morala biti konstantna i biti neprekinuta. A je li? Pa nije. A to je to. Pa nije. Koja je najduža ruta na kojoj ja ne znam. Mislim da je ova ruta koja vodi ovamo negde od autobuske stanice do Delte. Ja ne znam koji broj. Ona je negde i najbolje i najkvalitetnije urađena. Tako da je ona negde i dobro isprojektovana, nema pešaka na njoj, tako da je ona negde po najbolja. Najbolje se pokazalo svim. Imamo ove druge koje se računaju kao biciklistička infrastruktura, međutim to nema nikakve veze sa tim. Već samo ona postoji u tim papirima nekim, u nekakvim evidencijama i vodi se kao takva, ali faktički je situacija sasvim drugačija. Imali smo priliku da komentarišemo i ranije Bulevar ka Tuđmanovi koji opet je dao širinu i mogućnost. Jesu li tu završeni oni detalji koji su negdje ukazivali na nebezbjednost onih koji žele, eto, vjerojatno u turističke svrhe na tu stranu? Pa ne samo u turističke svrhe. Jasno. Mi imamo znatan broj ljudi koji žive u Tuzima, a rado bi putovali biciklom do Podgorice. Jer negdje to je neka idealna udaljenost, možda 10 kilometara, sad manje više koji kilometar. Ta infrastruktura je isto urađena, taj deo biciklističke infrastrukture je urađen, sa nizom nekih grešaka. Ja sam, baš lično ja izašao na teren i napravio neku analizu svega toga. Ovaj drugi deo te biciklističke infrastrukture je urađen nešto bolje od onog prvog, ali onaj prvi je nebezbedan i u svakom pogledu katastrofalan. Može li se zaključiti da u stvari nemamo naviku da konsultujemo ljude koji bi trebalo da znaju? Upravo tako je. Naša organizacija se trudi
u komunikaciji sa građevinskim fakultetom ili sa mašinskim fakultetom koji ima saobraćajni smer, negde mlade ljude uputimo u tu oblast, jer se to još uvijek ne proučava na našim univerzitetima. Tako da organizujemo povremeno neke radionice i povedemo studente da im pokažemo šta je dobro, a šta nije dobro. Negde da oni će, pretpostavljam, nekada biti u situaciji da projektuju takve stvari, možda da vrše nadzor ili da rade nešto, bilo šta u vezi toga i negde da im pokažemo kako bi to negde trebalo da izgleda. Ali negde postoji jedan princip kod ljudi koji se bave infrastrukturom. Vrlo značajno je da ljudi koji projektuju infrastrukturu budu biciklisti. Ne moraju to biti neki opasni biciklisti, nego jednostavno ljudi koji mogu da prepoznaju probleme i koji umeju da ih reše. Jasno. Mi još uvijek nemamo to. Nama još uvijek projektuju ljudi koji se ne bave tim. I treba još shvatiti jednu stvar koja je ovako prilično jednostavna, ali nekako smo to smetnuli sa uma. Biciklistička infrastruktura je deo opšte infrastrukture. Dakle, ne možemo mi planirati ulice, šetališne zone, trgove i tako dalje, a tek naknadno preko toga, da kažem, preprojektovati biciklističku infrastrukturu. To sve mora biti jedna jedinstvena celina. Jasno. Evo, u najkraćem za sami kraj. Vrlo često možemo da čujemo od ljudi da se ne opredjeljuju za kupovinu bicikla iz razloga što im je nebezbjedno ostaviti biciklu ispred zgrade jer mnogi ljudi žive u stanovima. Na koji način se može zaštititi imovina, dakle bicikla u Podgorici? Po našoj anketi 56% ljudi ne vozi bicikle iz razloga što se plaše da će im biti ukradeno. Meni su ga krali 3 puta. 3 puta? Pa bravo, svaka čast. Doduše u baru, ali svejedno. Pa dobro, svejedno. Mi smo se bavili tom temom, naravno, kao i mnogim drugim temama. Negde u saradnji sa glavnim gradom smo pokušali da napravimo jedan dobrovoljni registar gdje ste mogli, mislim da smo i ranije pričali u emisiji o tome, da dobrovoljno registrujete svoj bicikl, pa u slučaju krađe, ako se negdje pronađe, da se zna čiji je. Jer u današnjim uslovima, ako se recimo ukrade bicikl u baru, pa se dođe u Podgoricu, proda se, niko ne može da provjeri da li je on ukraden ili ne. To je recimo jedna stvar. Snimili smo jedan interesantan filmčić na tu temu, kako se ostavlja, gde se ostavlja bicikl, kako se veže. Tako da preporučujem svima da pođe na naš YouTube kanal i da ga pogledaju. To je svega par minuta, ali može dosta toga se nauči. Apsolutno, ništa, emitovat ćemo ga neki dan. Imamo mogućnost, jel da? Naravno. Hvala. Hvala vam puno na gostovanju. Eto, zaista želimo vam puno još godina da nastavite ne samo da postojite, nego i da funkcionišete ovako kvalitetno kao i do sada, vrijedni da budete i da što više građana bude dio priče kritične mase, jel da, i namenjene djeci i odraslima. Ko zna, možda, eto, uz snagu volje se i neke stvari promijene u bliskoj budućnosti. Pa hoćemo, evo, u posljednjih dana, kada se govori o ovim biciklističkim trakama i o tim stvarima, prepoznajemo neke ljude koji uopšte nisu biciklisti, ali nas onako strasno podržavaju i na društvenim mrežama, vidim da i na drugim mestima. Tako da mislim da naša misija ide u dobrom pravcu i još dugo ćemo mi jako dobro raditi. I istom se nadamo. Hvala vam puno. Hvala i vama.